سروکین شش پارتین اپوزیسیونا ترکیه وک CHP، پارتیا ای، پارتین دوا، پیشروی، سعادت و دموکراتیم بوجار هفتم لنوان CHP جویان. دجوینا یکم یا گرا دویمین دم بداخوینی که نویسکه هات راگاندن کو نخشریا در باسپونا سیستما پارلمانتری یا بهیز هاتیان نرخاندن و دمک نزیک دا دجرای گشتی را بی پارو کرن. لگلوی که شش پارتین دجبرم لحو هاتنه کو دمجارین سرکین ترکیه دم سیاست و پولیتیکای که هف پار بمشینن. لی نامزد سروکوماری وان شش پارتیان جاره کدن نهاته پارو کرن. شروعکارین سیاسی دبیجین کو جبر چند سدمان جاری نامزد سروکوماری جرای گشتی رنای اشکره کرن. Seçim beyannamesi ya da hükümet programı diyebileceğimiz. Ji îro bişûnde wê ev masaya şeşqolî zêdetir li ser manîfestoya hilbijartinê û bernameya hikûmetê hevdîtina pêk bînin. Pêşî dê rêgezên serokkomar bên diyar kirin. Pişt re dê namzedê serokkomariyê bê eşkere kirin. Ji bo namzedê serokkomariyê bi nêzîkbûna hilbijartinan dê masaya şeşqolî û HDP hevdîtinan pêk bînin. رایدارین پارتیین دورا ماسای شش علی کم دبنجی دمجارا نامزدی سروکوماری دم خودی نرینین جدانم. 6 siyasi partinin bir araya gelişi Civîna serokên şeş partiyan ne ji bo tifaqa hilbijartinê. Ez wek yek ji damezrînerê Partiya Pêşerojê dibêjim ku namzedê me yê serokkomariyê serokê me Birêz Ahmed Davutoglu ye. Duwarê bi rêvebirina dewletê de xwedî azmûne û vê proseyê herî baştê Birêz Davutoglu bi rêve bibe. Başta ana dil olmak üzere. Di serî de perwerdehiya zikmakî û dayîna mafên serekî yên gelê Kurd em li ser maseyê li riyên çaleseriyê digerin. Heta niha şeş partiyan li hev nekirine di vê mijarê de. Li gel vê yekê heta ku di her warî de şeş partî li hev nekin, di rojeva me de jî ji bo serokkomariyê tu namzetek nîne û nîqaşa vê yekê jî nehatiye kirin. Masaya şeş aliya şeş partiyên dijbere piştî 45 rojan li navenda giştiya CHP dest bi qonaxa duyem ya hevdîtinan kirin. Lêbelê pispor û rayedarên partiyan dibêjin ku piştî civîna dawî wê namzedê serokkomariyê ji raya giştî ra were eşkere kirin. Vuralê Rîşmîş, Kurdistan 24, Ankara.